Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus u 24. kolu Evrolige sa 102-93. Više nema nikakve dileme. Kriza koja je početkom godine pogodila Crvenu zvezdu je prošlost. Kada se malo ko nadao, Saša Obradović je uspeo da pronađe žicu svojim izabranicima i sa 3 vezana gostovanja u Evroligi donese isto toliko pobjeda. Nakon Olimpije i Monaka, nova žrtva razigranog srpskog tima večeras je postao Virtus, pošto su crveno-beli pobedili u Bolonji. Šut za 3 poena predstavljao je veliki problem za Zvezdu od starta sezone, ali se večeras sve vratilo crveno-belima, posebno u prvoj deonici. Četa Saše Obradovića ubacila je 8 trojki u uvodnoj deonici. Vrlo brzo je stekla osjetnu prednost i delovalo je da će posao biti lakši nego što se očekivalo. Ipak, odgovor Virtusa bio je silan. Raspoloženi Carsen Edwards odbio je 2 naleta crveno-belih u prvom poluvremenu. Zvezda je u 2 navrata isticala dvocifrenu prednost, ali bi Virtus nakon timeouta Duška Ivanovića imao jasan plan kako da odgovori. Edwards i Diouf vodili su domaćina na ovoj utakmici, a nije pomagala ni loša odbrana crveno-belih. Raspoloženi Ognjen Dobrić uspeo je da u finišu poluvremena odbrani prednost svog tima i olakša početak treće deonice. Crveno-beli su i na startu posljednje četvrtine nastavili u istom ritmu, pošto su vrlo brzo stekli i plus 19. Virtus je pokušavao da se vrati, ali je Zvezda imala spreman odgovor, posebno pod košem. 3 minuta pre kraja gostujući sastav je stigao i do 100. poena, što dovoljno govori o napadačkoj rapsodiji.